Dobar dan i dobrodošli u specijalnu epizodu Unturneda za Halloween. Pa, znači došla je ta nova mapa PI Halloween, pa da ju malo istražimo. Da vidimo kako izgleda ta Halloween mapa i probat ćemo naći, zapravo zadatak nam je da nađemo dva easter egga, to su pumpkin pie i znači zombi sa tiklimom na glavi. To su dva easter egga koja bi volio naći. Znači to nam je cilj da nađemo na ovoj mapi, da vidimo da li ćemo uspjeti. Još nemamo nikakve sreće. U redu, ništa tu. Možda uspijemo naći u kafeu nešto. Redu, još uvijek ništa. Gdje joj za sada ništa od easter eggova. Volio bi naći ta dva easter egga. Taj brod je inače bio na više. Pa sada ni nema vode. Zanimljivo. Nešto novo. Ajde dođi. U redu. Jedno što imamo dalje. Znači nada ni nema. U stvari ovo ima nešto malo. U redu. Što ćemo staviti tako da se brže krećemo.
Idemo malo sa njom. Još jedna. Čini se da ovdje nemamo sreće u nalaženju. Ovo je bilo blizu. Stavljamo dalje. Ćemo se u grad. Znači, ove epizodi ću maksiti exercise i parkour da brže proletimo kroz mapu. Nakoliko ćemo uspjeti proći, tići još do jednog grada i možda do military. Ja ću se malo provoziti, možda vidim to što tražim u militariju, ali sumnjam. Nemam interesa se zabavati s vama. Još jedan put mogu pogledati u kafe. Da nađemo što tamo. I dalje nema ono što tražim. Ajde, dođi. Dođi ti. Ako je auto ima više. 10. 11. Koliko ima slušće? Čekam military. Znači, easter eggi su pumpkin pie i Jack with a pumpkin head. Ne znam da li je to item ili... Ne, to je zombi, eno ga. Da, to je zombi. Sad, da li dobijemo pumpkin od njega ili od čega? Wow! Zak. Pokušat ću ga dopeljati do ovog tornja i ubiti ga iz njega. Da li ćemo uspjeti? U redu. Valjda će 100 metara biti dosta da ga ubijem.
znači, u redu, umro je. Znam da je koji zombi ostali oživ. I onda smo dobili kakov item od njega. Nešto. Horizontal grip to mi ne treba. U redu, prvi easter egg je pronađen. Super, sad trebamo pronaći još jednog. Što ne stignemo obaviti u ovoj epizodi, ali ovaj bug je bio zakon. Pa, u redu, to je bilo sve za ovu današnju epizodu specijala. Napravit ću drugu epizodu specijala sutra, gdje ćemo probati pronaći tu pitu. Ako je tu pita, sad moram još jedan pogledati. Pa, hvala što ste gledali ovu epizodu Unturned Halloween speciala i vidimo se u sljedećoj epizodi. Hvala što ste gledali, subscribe-ajte, stisnite like i voljeli bi da otidete na Instant Gaming stranicu i da ko može kupi neku igricu, to bi nam isto jako pomoglo i hvala na sve i hvala još jednom što ste nas gledali.